Nadam se da sam u fokusu. Majica mi je ovdje pored, ali sam zaboravila da je obučem, nebitno. Zdravo svima, ja sam Večiti Sanjar i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas, kao što već sami možete vidjeti po naslovu, rješila sam da snimim neki kao skeč, a to je video u kom ću vam pokazati razliku između nošenja slušalica i slušanja muzike i onoga kako zapravo to izgleda uživo. Ako sam vam lijepo objasnila, svaka mi čast. Ponovo sam počela da bagujem. Tako da, nadam se da će vam se video dopasti. Naravno, lajkujte ga, komentarišite, bacite subscribe i kliknite zvonce. Moja prema, moj venom u venama, a sam naučen na tebe, od tebe ovisim. Voliš da me mučiš, o tome si ovisnik. I najluđe me voliš onda kada povisiš, da te ne podnosim. Oko mene udarači, svaki želi da me želi, mene ne zanima to. Neću da te lažem, mene ne zanima da uzimam lovu. Nije sreća para, vreća, ali hoću još. Detona ti je zlatna, ma bebe. Hilton garaža, Liton terasa, parkiranje BMW, crna esklasa, upalim na tebe, baci se sa sebe, budi ko sebe, bebe, mi kasa su kasa. Moj gram si kokaina, oko moga struka tvoja ruka, pored tebe osjećam sekundi jedna druga. Svena, nana, sija, prazne flaše, amnezija. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopalo. Ako jeste, obavezno lajkujte, komentarišite i naravno bacite subscribe za još novih videa i da kliknite zvonce. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu za koji se nadam da će biti vrlo uskoro. Ćao! Uskoro očekujte giveaway i sam taj video o cijeloj toj priči. Neću sada ništa pričati, snimit ću poseban video, tako da, ćao!